روز باش وان هجا تماشاوان برومت جاره کردن امسر آروار تیوی نه ایرو به برنامه روژب هم پیش بریوانه وقتی زانی و ناو برنامه جی روژب امیر لسر روژب دسکنن و بگمان در روژب ما کردان و هر واحد روژب ترکا دا جی تشتا هری زیدتی نقاش کرن پیواجوه yani pevajoa ku nahal Türkiye demeşe. Hund zanın devlet Bahçeli despekir u pişracı İmraliyeji bersizliği rahat edayı u pişra PKK'ci bersizda u pişra meşlis atışkancı hem dikarın bejin bu avaya ke bersizda u pevajo demeşe hin cibo ve pevajoya vake pevajoya çare seriye dibejin pevajoya aştiye dibejin pevajoya biratiya nav dibejin cür be cür nav ve pevajoya tenekirin liberi eme bejin pevajo daha baştıra u ve pevajoya eme nikaş bitin mevana kemine aziz heye brez Menderes inanç buxwa rojnamevan u her vaha siyasetmedare naha Merici rojnamavantik gibi bu nüvisti nüvisan, nahaci rojnamavantik gel nüvisan nüvisine her vaha kanalakla ya YouTube'ye Menderes inan çünkü bakın ser YouTube'e derdik hele u dünava siyaset edatın cihgirtiye yani mevlutkarın bejin amacı seri da partiyin kujeraz bejin partiyi legal ye kurdan hayan naha cür ve cür partiyan da lepsiyati girtiye meşandiye u nahaji analizin siyasi zidetir dike bepsiyatiye ke xaya siyasi ve demetine analizin siyasi dike yani veke rojnamevan u her vaha veke siyasetmedar ez keke Menderes bilim ser stüdyoy keke Menderes tu bxerati nav xere gerek spas evidarım tu başi gerek spas ez başım hem baş bin hem behevre baş bin yani erzanım Ravşa Türkiye hem duvarı siyasi da hem duvarı abori da pırzede başmine ve böyle yani gotunek ya Türkiye yani bir kira bağırsın beni Ravşa ve ki gotuna destek ediveci Ravşa me başe ama bavayke geçti erzanım emcid zanım Ravşa Türkiye pırzede başmine ne oluyor ez behaneke ki destek bikim çend dakika beriyan ham medi yek ve kartola difroşe de be 5 kilo kartol bifroşe diplomayı ki zaningeh erzedemede ser diplomacı danine serve navega rojava Türkiye ser rizibune genibune per mazın şeybune jinava o ki de nava zaningeh hada bigrani yani embejin o ehliyeti ku araba ajotuni بگره حتانی دیپلوما üniversite ve gelek işte acayip Türkiye'de çedibin hatta tapiye khani acil mümkün he saktedir. Bele gelek işte acayip tevlevi çebune vega Türkiye'de. Ama tabii ki işe ki geremoy benerin Türkçen eminek eser bisekenin ama pevajoa Kurd bin bişopinin bigrani mesela 7 saliye seddu 2 sal derbaz bu em 23 bejin seddu 2 sal em hazar 19 bejin seddu 6 sal yani konferansa yekemin ya Paris'e ya Şerif Paşa beştar bu dike seddu 6 sal ama Lozanji dike seddu 2 sal gerek Kurd ne kemne pe genibuni wan rizibuni wan bikrani Kurd ser ve mesela 7 sala me berzan diye wanda kiriye rojava me gere ew be ez usad fikirim. Beli. Keke Menderes zaten Piranya Kurdan yani Kurdin ku em bejin hineke bi rojavê ve alaqederin bi siyaseti ve alaqederin bêguman ew esas li ser rojavê yani rojava niha ku me got pêvajo yeke li meşe ve alaqederin ve derbarê de taybetî di destpêkê de ez dixwazim hineke him nêrînê te bigirin û him jî weke rojnamevan pêvajo di çi merhelê da ye yani ew pêvajoya ku
به داخویانیا دولت باچلی هات دست بکرین و نها جی گهیش که آسته که ولوکو برسف دان داخوازا برید اوجانان کمیسیون ده مجلسی داشته بود و او کمیسیون جی جوینا خواهی یکم بکر از جوینا خواهی دویم جی سبه چید که دوی درباره دا وکه روزنامه‌وان چه آگاهیه و وکه سیاستمدار تو چوا دوینی به پیواجوی بله yani ev pevajoa ve deme yeki ekimi deh mehberi neh mehberi ama ji devleti edi hast pişti esas pevajoa ku 2015 de xitimi bu sekini bu uçağı serokumari Türkiye'yi go min evdaniye cemedi kubula bir cemede ediyiz biz zuzu dernaxım ne dağazıya Türk'a eva, Kurda eva pevajoa dest pekir. Eva bir dağazıya devleti dest pekir. Yani devleti 2015 hatta 2025 de çıtışta ku desti ve bekirin edi carek dikir. Yani embejin jibiste çara yani neslu biste çara Şeyh Said hatta wara em bêj 2015 çi kiribû van 10 salê dawiyê de hindî ve hemû kir. Yani zor, zehmet, zulm, bê hukukî, bê adaletî ser Kurda carek dimeşand. Fakat dêna xadayê de êdî naçe. Êdî hat cikî gihîşte duwar ji wê pêve nameşe pêvajo. Ev daxazî ne ku Birêz Öcalan hat, ne ku ji Qendîlê hat. Eva ji nava hükümeti hat û hükümeti jî hevşirîkê wê herî ser navê Tirkîtiyê Tirka em bêjin Turaniyê dibe ez xwediyê vê dewletê me ewî çû destê wekîlê û demê girtin parlemana girt go yani ev gav ji kuraya dewletê derket. Belê ev veca daxazî devletê hatiye di Kurdan ne hatiye. Kurda jî yani hareketa Kurd serokatî jî rinêjîk bû berkuçi ber 2015 da çarê hê nexitimî çarê ekmeha ekîmê megek hadibêjin ya asla herî bilind ya askeriya Türkiye'yi 14 saata civînek meşand. Ew civîn pevajoa yekemîn xerab kir. Da sıkınandını. Yani çarê meha ekimê ya cotmehê û 2015 de civînek çêkirin go ji rojavayê de Kurda destpêkê destkesiye herî mezin dest kirtin wê Kurdistanek azad be em eger îro ji rojek pêve xerab kin. Buna em xerab kin pevajoa yekemîn em li holê rakin. Aniha hat Serokomar Erdoğan go min eva daniye cemede û bila bûzxanê de bisekine ez nameşînim. Suçdarî jî ser wan kolan hebû ser wê de suç xiste istiye hareketa Kurd. Fakat ne wisa bû. Yani neh sal belli. Ez biqedînim vêna piştî ku 10 sala çi destê wan bê warê bêhukukiyê de bêedaletiyê de dijî însanetiyê va 10 sala de jî meşandin. Dîsa jî gelê Kurd, hareketa Kurd, partiyê Kurd tek neçûn, hî mezin bûn, îja vê ca yekê meha ekîmê de carek dinê wê çaxî yê ku dijî pêvajoyê CHP, MHP bûn vê ca bi MHP dane destpêkirinê. Eva jî em bêjin dewleta Kurd görev da Baxçelî go were tu cara di te xerab kiriye were tu bimeşîne bola xelk de bawer bike. û pêvajo em bêjin dest pêkir Birêz Öcalan jî bersiv da PKK jî bersiv da daxwaza Birêz Öcalan û tê zanîn di 11 meha Gulanê da jî grûpekî êrîlayên PKK silahê xwe şewitandin. Lêbelê heya wê astê ji aliyê dewletê ve derê ahaftinan qasê me şopan eger ne wilo bêje
قاسم شوپان جالی دولت و به پراتیک و تو گاوکه نهاته آویتن حتی جور چند روز بری وکه گاوکه پراتیک ام دکان بیشن کمیسیون ده مجلسی دا چی بود او جوینه کمیسیون پیکاتیه یا بیاجی از باردکم سبی پیکتی یعنی جالی دولت و یک گاوکه تنه حیان ده وکه برسل هاتیه آویتن نولو yani Ekim'i hatta roja İro roja ve Bahçeli de keşkerini. Evveli az usadı fikrim devleta yan Kurya'da ku devlet embejin akıllı devleti görev daya Bahçeli. Bale. Fakat tene dıştan dibejin legaveke pratiki ne hati avitini. Embejin ne kayyum paş ve girtine ne hazar çartıt kesip zindanı ne hoş berdane ne bre Serhaddin Demirtaş u Selçuk Muzaffer Bekir Kaya berdane ne avanaş pera ukt bejin zagona ciddi hukuki Avrupi yani temekad bejni terörle mücadele kanun kapsamı em çok dici insanetiye yani tu dedi kelimacı haber değil tıkarete suçlar ke babıca hapsi او سد و سه حب اکادمیسین ماموسته زانینگه ها آشیتی گوتن به وی تمقای برچون خسته حفظه ده نه زوی زاگونه سراستی که چکرینه تو گاوه کی حتی وی گاوه انبیجن حکومت و دولت نه آویدیه تنه زمانه کی منم خبر ده انا که پشتی کو چک هاتن شوتاندن جی تزه کومجوینه ku çekirin Türk İş Bera Komisyon'da bejin gerçi komisyon ne Türkiye diyeceği az varım Fransızca jeverde komjivine ki çekirin ev komjivine parlamena sedi nehvet penç gele Türkiye'ye em dikarim beje bide dacibine u yani sarravi ont kara haberde gori em parvekirina partiya mesela göreyi AKP, CHP, MHP, DEM Parti tip hamu navdenin tene partiya Dervişoğlu navdenine ya Amer Arap Şener'i dibejin partiya nu yeni parti kheri ve hamu navdenin efte ve mani gelle Türkiye'yi sedi nehvet şaş nehvet hap liverda xwedibine ser birreya parlamena yani gori parvekirina parlamena yani de komisyonu da temsil kirin beli yani nehvet sisya Turgut Özal tekiliyakku Brez Öcalan ve Dani hatta roja iro tecara Brez Öcalan diji aşitiye derneket her tim go emhene em hazırın em dawiya şer duzanın aşitiye juha evji em bejin ji kültüra kurda da heye ji çan davan da heye berku kurd be aşirin ve aşir nava hada şeradikin dedi başı porsipi urusipi dikevine are dibe hayran vi şerreha hatta davi nameşe eva gere açtı bekirini ev kültür milleti Türk tüne yani milleti Türk u devleta Türkçe ya embeci İttihat Terakki mejiye kadar tüne dibe yante bimpe biki tüne biki yante tüne bi Brez Öcalan hareketten kurci dibece ev ne akıle ne tüne dibe ne bimpe dibe ne un tüne dibe ne em tüne dibe ne un bimpe dibe ne em bimpe dibe verin çulu hapsal meşarkiriye vi şerri hada 100,000 insan müye göreyi embejin vari matematiki devlet bakçeli hasabeki derxisiye deftera xwede dibe 2 trilyon dolar jî çuye vi şerri ha şerri çulu hapsala 2 trilyon dolar 100,000 insan çuye Brez Öcalan dibece tamam vay embejin edi milleti te birçî biye ew ku 35 salaştara ket daya dibejne wana emekli ketkar ket dane maaşı wan dike qasek domates o eqas kadar başka tüne ha edibe ev hamu bervi şeritek şoya tamam jive peyve em aşiti bikin ama tışta ku embejin komisyonu de komjivini du peyve wan geleki balkeşin dibejin u şerefa kurda
او ام بیژن دسپوتیا کو ترکا کرنه دبیجنه ده غرور وان به غرور وان جی نلیجن یعنی چه معنی وان هر تشتا جو امریکا حتی روجا ایرو گله کی بشرف کردالایشتن ام بیژن امریک مالی دهات مالی او کیوی پلیسیوی و دری دشکان و باب زاروکا داتنی عرضه به بوتان سر پشتاوی دیگریا و برچم زاروکی ویدو کتا مثلا بسا 10 جاران هاتمه بنچاف کرنه تاید کلمه وانه هنی شیرین کر و نقطه قهوه اوسا خبر دادن yani hesap ki vay işe heger göre numan kurtulmuş asli khoy gurciye Cemal Bateke gurci hatiye dünyayı dibêje bila êdî kes bi şerefa onûr û hissiyeta gelê Kurd neleyze. Belê qebûl. Yani eger hûn bê şerefa Kurdan neleyzin, em jî bê gurûra we naleyzin. Çiye gurûra wan çiye? Tiş zilma kelime kirine em her tim navçavê wan naxin. Serê peyvê binê bêvê em nabij binê ava kir bila fedî nekin şem nekin. Ama hem halal bikin. Yani hem halal bikin. İja gavan avejin. Jgeri ve komcivini gavek nu tüne. Mesela embejin çıkır bana. Belediye Merdini, belediye Vani, belediye her bir belediye mazın. Keki Ahmet Türk nava evk edene, nava heyet edene o belediyevi nava Şandaya İmrali'de bu. Beli. Berüya yani nava dübeşi hükümette Türkiye'de dübeşi van nava vanla pırşaraki giran heye. Şevedin mesela evyekeya generala kibuan kevin heye navi u cihat etçiye dübeşe yahu dübe kak Türkiye tine her erişe bereser Özgür Özel. Çıma dübe ama dübeşe Kürt tine. Beşek evana hene. Edi keke min naha ek aklevi mejiyevi hebe Kurda xabat kusa kirin kede kusa dan kirin bedel kusadan gihiştine astaki heri birin yani jirojava jibaşur jirojalat yani vi nevrozi de denge slogani avke ye ormiye dahatna barawane perçe dikirin ava avede yani vi geli خواهان دیا است که گله که روناهی سروار دموکراسی سروار زانبونه سروار پیشوکتنه پیشوچونه نه اوجایت تو هلا مریک ترکت یا دبی کرتنه yani işte beşek evana hene beşek ji ye pratik akıl ji juan radbejin asas her dümülci kemalistsin yani her dümülci zarroke itaat terakine zani هم به زارو که اتحاق ترقی او زر او سپی اموسا بیجن هنگ دبی نا امی وقت بری دوام بکن اما ملی ترکا ملی ام بیجن مهپی devlet bahçeli debe Türkiye'si demek gertir Türkiye'yi nekir. Türkiye'si hindi mes sloganı Türkiye'yi jine abi. Mego xeyri Türkiye düzvi kesbi velatı tüne. Ekal nedir nişame? Ev millet ne kadya, Kurd ne kadya, Kurd mezin bu hatta mahalleke permazın. Ama var edi runin o haberdin eğer emrunenin haber nedin emnikarın ve devleta navi vena Türkiye tekne 100 saleke nude. 100 saleke Peki Menderes. Tamam. Spas dikim derbari yani hem bu ki rojnamat agahi da hem jete nerin yekhe analiz yekhe kir. Hem kes hene tuzani derbari ve pevajoy de taybeti de nava kurda da ve pevajoy veke pevajoya ambejin çare seriya ez nabejin perskreka kurd belki perskreka kurda tune esas perskrek ya zor zehtariya devleta Türkiye hem kes dibêjin ev pêvajo weke pêvajoya çareseriya meseleya Kurd e. Hin kesî dibêjin na ev pêvajo weke pêvajoya çareseriya mesela Kurd nîne
اف پیواژو تنی وک پیواژویا بچکرنا پککیه yani raya giştî ya Kürt de wilo du nêrînên giştî hene tu weke siyasetmedar yani ne weke rojnamevan weke siyasetmedar tu vê pêvajoyê û bi taybetî tu li Tirkiye jiyandikî tu çawa dibînî yani tu weke pêvajoya çareseriya mesela Kürt dibînî yan tenê pêvajoya çareseriya yan jî pêvajoya çekdanîna PKK tinekirina PKK dibînî. نه جه ملت ام بیژن جه قادا اوروپا ده شر 30 سالان هنه یه 100 سالان هنه yani از باورم دو شر اوروپا 100 سالان دوام کردن بله سه حباجی 30 سال دوام کردن بردوام کردن تو 100 سالاجی شر بکی حتی نیتونه رونه سر ماسا خواه و یک دیجی خواه تو نکاری حقی خواه بگیری گره تو جی هندی کو شر بردوام بکه علیه کرداده یه اما وقتی که تو رونه خبر دی دبیجنه مذاکره بکی تی مافی خواه تی بیجی ما چما شر کریه از به واری گوندیتی بیجم میرک زویات تا گرتیه دسته تا هون شر دکن و دهان میر هف کشتنه حتی جواک رونه نی تو نکاری بیجی که ام چما شر دکن وقتی که جواک رونشت آنها او komisyon mesela تو دوی که ما چما شر کریه سبب sonuç تو بیجین یا اما چما شر کریه تو تا زویا بابی می دستانیه سر زویا می بدهمن ام açtı çekin bıraktı çekin ve bevre jiyan bıkın aynen o sayı İro da kurtene kiriye da kültüravi çandavi zamanevi kadaha kiriye da gotiye tine mijihildaya çoğu meşer kiriye kurdacı şer kiriye kurda aniye nokta ki edi xudaya kabul kirin dibêje ka emrûnê xeberdin tu jî dibêjî tamam edi dawiya vî şerî tune emrûnên xeberdin eva tiştekî çareseriye çareseri de gerdiyavê digerî tu divêye de çareser bikim tu heqê min bidî min çanda min kultura min zimanê min mafê min bidî min û em ê bi hev re jiyan bikin îjan nexêrxas nava Tirkan de jî hene nava Kurda de jî hene ew hevalbendê ku ya da em bêjin ew insanê me Kurd ewan jî keddane ewan jî navê partiya wana em bêjin yek û dido sêbiye heta roja îro xwexiste bûne em bêjin partiya Başûr Qedepê û dijî PKK xeber didan partiya Kurd xeber didan yani cür ve cür partiye bûn belê belê îro tu dêna Xwedidiyê û partiya yenekê jî partiya PKK jî partiya Qedepê hev hemêz dike ew daxwaziya me ya 100 sala em hêviyê û bi hev re dimeşin Birêz Öcalan mektûbek Bafîl reşan yek Qubat reşan yek Nêçîrvan reşan yek Mesrûr reşan yek Mesûd reşan got em Kurd hemû mil bidin hev dest bidin hev û bi hev re dimeşin ew Kurdê me heta roja îro xwexiste bûne Qedepelî xwexiste bûne yenekelî êriştî anîne ser hereketa Kurd em bêjî yek partiya Karkerê Kurdistanê îja niha vê gavê dîsa qebûl nekin pekî birê min hûn çima qebûl nakin divê na hûn welat difroşin we rojava firotiye tiştê ecêb nexweş dibêjin eva ne layiqê Kurdan e gere em peyva xwe göreyî terbiya xwe edetê xwe malbatiyê xwe örfê xwe mezinê xwe û çanda me ya qedîm em xeber bin û milletê Kurd milletekî zane ye milletekî bi exlaq e yani milletekî terbiya wî heye milletê Kurd em çawa dibêjine hem eva nizanim ajane eva nebaş e eva difroş tişkî wer tune sê rojberiyan hem heme Öcalan xeber da deket got serokatiyê gotiye ji bo rojava got bona rojava tu kes bila çekê danene eger danin got li vî yarî evana tên vî yarî evana tên ka we digotin yani gere em hemû çêkirinê re bixebitin xelakirinê hezke xelat dike ya dunya ê ku şer kirî em nebûn em bûn me bedelekî pir giran da yani em bêjin yeke binanî Nûrayî Şen niha Parîsê dijî
jineke Kurd dayîke di lawdana mêrdaya mayel ber dîwara jinekî tenê dibe bila aşîtî çêbe ma ew kesê ku dibêje gelo navana me dixapînin wê carek me bistînin ya welat firotin ya em teslîmî wabû filan bêvan gelo we hindî wî êş û elem kişandiye herin rojekê rûnin pêre du saetan xeberdin ka bêjin te çawa ez ê nûrayê me hev re jî xebat kiriye ha me ji evkê de me mekamê de bi hev re xebat kiriye me li yönetimê hev re xebat kiriye salê nodî de İstanbul'e belê yani mînakek me da mînakek tamam keke Menderes Serdan mînaka yani ez nikarim ser em bêjim ez xuşka xwe bêjim wê eyb bibe yani ez xuşka xwe ez xalê xwe apê xwe bêjim wê eyb bibe em dibêjin şer bû me şer kir em îro aştî dixwazin em aştî bikin tamam keke Menderes em şer de jî xwe bawer bûn em aştiyê de jî xwe bawer ez bi yani tevlê nêrînê te dibin fakat ev tiştê te anî hat ziman weke têbîniye û tu dibêjî divê em Kurd wilo li pêvajoyê binêrin lêbelê tu dizanî li Tirkiye yani dervê Kurdan çi partiyê siyasî bin çi erkên nava dewletê û nava hikûmetê bin li pêvajoyê çawa ku migo hinekê Kurd wiha difikirin wilo binêrin yani dibêjin ev pêvajoya em bêjin paxişkirina Tirkiye ji terorîzmê niha li milê Tirka dema merû dinêrin milê dewletê dinêrin nebêjim Tirka milê dewletê dema merû lê dinêrin gelo ew jî divê yan jî ew çawa tu difikirî wilo li pêvajoyê dinêrin yan çawa ku em bêjin hineke Kurd difikirin tenê wilo difikirin yani tenê dibêjin em ê PKK tune bikin çekê PKK bidin danî yani milê niya dewleta û hikûmeta Tirkan çawa li pêvajoyê dinêrin niha her Kurdekî ji dewleta Tirkiyeyê bawer neke heqliye em nikarin fakat gerek em bi xwe bawer bikin çima bawer nekin em bêjin ji Şêx Saîd Seyyid Rıza hemû kîjan heta here bigre Qadî Mihemed Îranê jî tev gazî kirine bona aşikê dawiyê birine îdam kirine her Kurdekî mesela Babû Kalê me gotine Roma reş xayîne Romê bawer nekin heqlîne ew jî heqlîne fakat îro em gihîştine astekê herî jor ev yek ya dudya îro qeweta wan nagêje me em wan quwetlîtirin ya duyemîn ev navê vê pêvajoyê danîn terorsiz Tirkiye ev sûcayê demê ye roja ewil hege partiya demê bigota ez vî navê qebûl nakim mesela teze navê komisyonê danîne işte wekevî û aşîtî ev tiştekî maqûl e fakat heta roja îro ew navê ku danîn gere demê itiraz bikira vira de dem ew dimîne hem giran dimîne hem jî hine tiştê xwe wextê de pêk nayîne heger wextê de partiya demê bigota ez vî navê qebûl nakim yani ev navê ku hûn dibe wexta ku tu bêjî terorsiz Tirkiye keda min e 100 sala tu terorîze dikî tu dibêjî eva hemû we ev tişta kiriye ev wê serast be Kurd itirazê dikin heqlîne ya dudya ew hevalê me ku Kurdê me birayê me Kurd ê ku li me hez nakin gotinê wan jî em baş dibînin hişyar dikin tenê eger peyva xwe göreyî erf û adet em bêje exlaq terbiya Kurda bîne ziman ew her tim dibêjin ji partiya demê re ya PKK re rexnê wa maqûl bin bila maqûl neyne xapandin rast dibêje em neyn xapandinê aha dîqat bike vê noxtê jî tu bibîne ew jî gelekî baş e berçi daxwaziya mehemiya ciyekî ye daxwaziya mehemiya tiştek e
ام حمود دخازن ایدی وکی ملت روجلاتا ناوین ملت کرده که 12,000 سال و کم نشوپیاوی هی و بنگهاوی کرد بنده امجی و سربلند آزاد برومت و بشرف بحیثیت جیانا خواه پیک بینوارن او جی وینا دخازن وراده وان برای می کرد از سوشتار ناکم ستنه از زمان وانا گوتن وانا و دکن پیکی وراده دولتا ترک و چه بکه یعنی لوردجی دولتا ترک از پر مراق بکم گلو او هر دو ملیوان دبیجن یا قنات وان ایکو شر دخوازه ایکو آشتی دخوازه کی جانه سرکوه مثلا جوینا پاریس گلو انگلیزا جوین خستم درنگی هشت یا به تایید دولت ترکیه اگر دولت ترکیه دخوازه ال پیواجو سرکوه باش هره او برای می روژاوا را گده دجمنایه نکه گره دکه و داخویانیه بده تده چی؟ او ایکو سربر او ایکو جنفروش او ایکو خلقه بونه کوچکا دخه او تلوار دخه جولانی را تو حوالبندیه دکی براتیه دکی اما ته برای منی کرد قبول ناکی ده از ویکی نکتم برنامه تده ام بیجندسا اسکریا یعنی سروک اسکریه داخوین یک نودان یک داخوین یک نخواش مثلا چند دقیقه بریانه ها چما کو ام بیجن یک مظلوم گوتیه بلا او ناوی وی ولاتی عربانه به ایش خو ولات عربانینه از وراد باره بکشینم سر نقطه کی ده اوه قومیسیونا ام ده بیجن کومجوینی تشتکی پر دلال کرد پر دلال وراد ده بیجه کردن onuru Türk'ün gururu beje ya pişti 102 sala emnaha buni yek yani ev velat Kurda u Türkan sala 1923 de cara yekem Mustafa Kemal derkete ber evki rojname u çapemeniye cara yekem İzmit'i Hoca Ali beje kasra اوکی هیا قصر چاپمنیه هیا وی چاقی قضاته که ناوی وی قضاتا استانبول قضاتی سیده بیجن یا احمد امین یالمانه ده بیجه مصطفی کمال ده بیجه پاشای من کرد چاوابن ده بیجه کرد özerk yani ایرو مدرن özerk وی چاقی مختاریت ده بیجه کرد جخواه اداره کرد پایتخت ما ولیک به اگر اون کردال وی ولاتی دخن ولات نامینه اما برگه اگر اون کردا لوی ولات دخن ولات نامینه پکی دبیجه جور به جور جهنه اوی چابن ها دبیجه اری راسته دبی چولا قونیایی جی پرن دبی چولا yani دشتا انقره جی پرن واناجی دبیجه دیسا وی حق و مافی و بپرستن اویجی وکی بمره جیان بکن اما کردستان ده جی کو امبیج سدی پنجی جورتر کرد اداره بکن جی سدی پنجی جورتر جی اوی اداره ترکی اداره بکن ترکی کو ناما کرده ده وی بوان را وکی انتگراسیون دبیجن یا وی بوان را بمشن ایکم مجی مثلا دبی دشتا قونیایی اول گوتن اویت بیجم دبی دشتا قونیا çölünde Kürtlerle doludur. Yani hatta nüve mahalli. Yani bir gotuna komisyonu Kürdün gururu, onuru Türk'ün gururu dibece ya buniyek. Vegan buniyek. Avan hatta roja ilo tenekiri bu. İca VPV gere ve bejin. Şirike vi velatine. Sedi penci. Ne penci yek. Unji ne penci yek. Sedi penci. Sedi penci. Emen penci şkhavune. Em bejin merik laza xaxistiya Türk. Çerkeze xaxistiya Türk. Araba xaxistiya Türk. Ev duzane. Ev ne işemeye.
ama me kabul nekir. Me go em milletek dinin, em milleteki qedimin, serbixwane, milleteki çanda xwede dewlemendin, me eqet ta'da kişan 4500 gune me şewti 17500 hevalê me avêtine bîrê asîtê rewşenbîrê me kuştin rojnamavanê me kuştin çi bêjî anîn serê me heta em bêjin haşayê huzûra cemaetê dibêjin ya û tiştên nebaş me dan xwarinê me bedela xwe daye me fatura dibêjin ya me ödema xwe kiriye apê Musa tiştek wê ye dibêje yek rojekê diçe loqentekî ber derbaz dibe dêne xatê ser derî nivîsiye dibê tu çi te çi dixwaze bixwe lê belê neviyê te yê deynê te bide ew jî diçe rûtelê nanê xwe dixwe nanê xwe dixwe wexta ku radibe dibêje ka heqê nan ê dibe neviyê min ê bide dibêj xwe em jî ya te naxwazin em ya kalkê te dixwazin hinek dibên bapîr hinek dibên kalek niha kekê me me jî deynê kalkê xwe jî daye yani zêde me daye û me bedela xwe jî daye ev mafê me ye ez pêvajoyê heger xera nebe ez baş dibînim lê belê devlet giran diçe pekî îhtimala xirabûnê heye rojilata navînê her tim dibe xirab e na yani tu weke em bêjin weke rojnamevan bi taybetî li Tirkiye jî jiyan dikî tu çawa dibînî tu îhtimala xirabûna vê pêvajoyê sedî çend didî ihtimala xerabûna pêvajoyê komisyon civîna yekem de serokê mîtê serokê ordiyê zanî û bakanê berpirsyarê askeriyê wê beşdar bin lê ev ez bawer dikim ew civîn çê dibe wê ewkê re jî girtî be wê çapemeniyê re jî rojnamevana re cibayê girtî be yani ne hewceya vêna tirsa we çi ye yani ji warê Kurda xera nabe heke xera ke warê devletê de wê xera be ama te bersiva min neda yani çi ji warê Kurda ji warê dewletê wabe tu sedî çend didî îhtimala xirabûna vê pêvajoyê ez sedî şêst helahê xirabûna wê risk dibînim yani tu divê sedî çil mümkün e pêvajo bimeşe sedî şêst dikare xirab bibe belê pekî kekê Menderes ev Sûriye mesele Rojava ye belê tu li Tirkiye jiyan dikî ama tu sık diçî Kurdistanê jî ez bawer dikim ne belê nava Kurda da ev pêvajo yani bi taybetî Kurdî ku kêm zêde bi siyasetê ve eleqedarin ev pêvajo çawa tê dîtin mesela dema em li Kurdên derveyê welat dinêrin hemama me dikarin bêjin sedî pêncî Kurdên derveyê welat li vê pêvajoyê bi gumaneke pir mezin dinêrin yani bi şüpheyeke mezin dinêrin gelo nêrîna Kurdên ku li Tirkiye jiyan dikin li Kurdistanê jiyan dikin çawa ye Kurd sedî hefteya dikarin bêjim dixwazin aştîka rûmet çêbe ev daxwaz e belê ev daxwaz dixwazin lê belê sedî pênciyê wî fikar dike yani dibe gelo dîsa wê ji me re qeleşiyê bikin yani gumanê wan hene şüphê wan hene şîk û şübê wan hene belê çünkü mesela çend deqa beriyan ha min basa qesra İzmitê ya basınê kin Mustafa Kemal sersozê xwe nesekirî belê yani heman tişta got ama piştî em dinêrin heya salê 1938 jî Kurdistanê de pir komkujî çêbû ya tiştî her tim wisa kirine binê mesela çuye hevdîtina Lozanê de hevdîtina Parî konferansa Parîsê yani Şerif Paşa tişkî ne got Şerif Paşa go bila Ermeniş xwe Ermenistan'a xwe çêkin Kurd Kurdistan'a xwe çêkin tu Türkistan'a çêkin dolabekî wisa serê Şerif Paşa leyiştin dolabekî acil peyvêna sê mehşûm ve çûne Lozanê de Diyarbakır Gazi Diyarbakır kir şar û şapekê kir resim çıkışand
شان در لوزان گوبنی ام کرد و ترک ام همو برانه اسمت مجی تمثیل دکه شری رفت پاشا رفت بی کرده اشتکی وی در راندن چی راندن زانی و ایرش برن سر بونا نی بشتاری کنفرانسا پاریزی نبه او شریف پاشا نهشتن و نوی داره و گو ام کرداجی ترکاجی ام وی داره ام سر ناویوان ورن و تاپیا خواستن جیبا خواه گو کردیا ملتك لبرتنا يعني كرد حقليه كرد الشيك والشمال اللي رينينا هذا حقليه اما كرد اشتي دخازه اما از وان گوتنی تی کلازه کی بری تی گوت از خازن جاردن yani az خازن دوباره بکن yani بلی دیرو که دا پر بیارین ولو نینی جیان بونه لبلی تجی لازه کی بری دستری دا گوت کرد کردی بری دینن mesela evet yani Türk mümküne Türkiye beribi zihniyeta devleti mümküne zihniyeta devleti ya beribe libeli Kürdi sale 1930 idi yani devlet çıkaşı bıxaza Kürda bıxapine Kürt ne Kürdin berine ku bene xapandın jberviye ki ez division Kürt yani خوشبین لوی پیواژوی بنیرن مثلا از بخوا سر پلاتفورم مدیا جواکی ولو دبیجم حتی توزانی لترکیه هنکا کامپانیا imzeci dest bekirine به تایبتی او کسی کجخارا دبیجن ام komünisten sosyalisten cepkirin جوان راجی از دبیجم yani hem جوان را دبیجم کردان را دبیجم بسکنن بشوپینن هلا جوان خباتان چه دردی که پشترا رخنین خواهی تون بکن پشترا کامپانیای اینزان دست بی بکن یعنی جهن کردان را جی از ولود بیجم لیمه خوابند نوا کردان دا تزانی بشک جیه نه به طایبتی نزانم لترکیه لکردستانی هونوانا دبینن نابینن کج خواه دبیجن ام ناسیونالیستین کرد ناسیونالیست yani لدج her tişti derdi Kevin. Evci tabi nezikatiye ke pır rast nine yani لدجی devletici derdi Kevin, لدجی PKK'ci derdi Kevin, لدج Öcalan derdi Kevin, لدج hamu xebatên ku ji boy vê pevaciyê têkirin لدج derdi Kevin. Evci bêguman me ber bi çareseriyê ve nabe. Du beşin. Ewana du beşin. Beşekî wana evet ku dibê xura dibêjin sosyalist, komünist, internasyonalist vana ne? Vana Piraniya wan Tirkin. Kurdinci. Kurdin me jeye em bêjin Tunceliliğine ne Dersimîne. Evet. Bak Tunceliliğine ne yani Dersimîye derketiye biyet. Kurdin cephe Türk'e jiran bêjin. Evet. Cephe Türk'e. جوخه اون جه او خط سرمله ملتی سرمله ادیمانی وساته قسم وارتو اواجی دخن ناوا خدا او صدر بازبک که غیری سویالا در دخن ناوا خدا او خطه که اما که من ناوا جواکی ده حوالبند وان تنن دبی یا karşılığı yoktur tenne çen kese beşeki wanji Kürdistan'ı dibinin daha per Avrupa'ya hene ser Twitter'a, ser medyaya, ser platforma evji tişteki begem nakin. Yani her du beşi nava cuvakide ava vatine. Yani aligri wan kemin. Pır kemin. Yani Kürt mesela az du peyva Türkiye kandırmak Kürdi kapandın. Az bena Kürdara hakaret dibinin. Yani ne ser medyayı نجی قنچک نویساندن ده و نخواهم اوله کرد بری نینه یا بنه و پره را گلک آف در باز yani dema merf بیجن اوی مبخابینن yani bu demek tu kabul ziki kutu nezani tu qalsi tu kari bexapandın beni yani ve hakaret bilal Kürdan nekin. Kürt edi ne? Bir de serok rebeli Kürdan edi ve satranç cahani rındileyicin. Yani mesela minak ekibidim.
میناکه کی بله که مظلوم هفته کی بریان ها ام بیجن عربستان گفت نوسا yani ser oyna xwe satranca xwe dileyzî diplomasî xwe satranca got tamam Hindistan jî welatekî baş e evan her tiştana em bêjin çima devleta Tirkiyeyê pir aciz kir yani çünkü Arab jî li vir denin em dixwazin Arab jiyan bikin peki Menderes zamanê me zêde nema û te behsa mazlûm Kobaniî kir em çend gotina jî derbarê Rojava da ez dixwazim işte bigirim tu zanî li Rojava tahlûkeya jî heye di rojberê wisa kêm çend ciya pevçûn jî çêbû tu tahlûkeya şerek di navbera Heteşî û em bêjin Rojava da Qesedê da dibînî an ne ya duya pêşeroja Rojava wê çawa bibe tu çawa dibînî ihtimala şerrekî giran heye ihtimala şerrekî giran heye gerek Kurd ez wisa dibînim Kurd ez bawerim tedbîrê xwe hene ez pêşeroja Rojava gelekî ronahî dibînim berku yani Rojava anayasa ki salek berê du sal berê çêkir yani zagoneka bingehî zagona xaya bingehî jî ji nava xwe de qederekî edilan pratika xaya 13 salan de jî êdî rûniştiye yani nîv dewletekî rûniştî heye ediliye yani em bêjin ji warê çandinê standinê danînê xandinê her çebe ew xelqê nava xwe de jî heqaretê li wan nake feqet milê dî milê em bêjin Heteşê İşilê Şamê dibe ji hêka marê de cûçka okê dernakeve bülbül dernakeve şalûl bülbül dernakeve yani li hêka marê de mar derdikeve van ha ji colanî û wan cihadîsta de demokrat dernayê dizvirê Rojava dinêrî Kurdê me Tirkiyeyê jî yê başûr jî yê Rojhilat jî vî çil salî guhertinekî pir mezin nav me de çêbiye yani îro ji dîroka dinyayê Herodot nivîsiye ji Herodot hetanî roja îro em bê ji ordiya jina çêne biye ji heta roja îro jin hertim belengaz maya nekariye xwe biparêze îro tu nava Kurda de dinêrî hem Rojava hem başûr hem Bakur dewlemendîke demokrasiyê wekeviyê aştîxaziyê pêşketiye va aqilekî Avropiye yani Avropiya jî hetanî çilî yeka hevperîşan kirin yani ji nava Sikaka de ceset hatin xwarinê ama rûniştin 1948 em bêjin dibêjin ya evrensel insan hakları bildirgesi anî hatin zagon nivîsîn niha nav me Kurda jî Rojava hatiye qebûlkirin em bêjin Michel Qurîla jî li wir bû yê Sent Xomê êku dî hatî dersa wî Petrovîko jî êku dî jî tombara xeta kir ew jî xetayê xwe paş ve zivirî hemû jî êdî hêdî qebûl dikin Rojava ronahî yani Rojava pêşiya Rojava ronahî ez bawerim Rojavayê serkeve ama dibekî pevçûneke mezin ez xwe îhtimal didim çünkü gelek beşê nebaş nexêrxaz nahve de hene em bêjin Uygur Türkiye Uygurê hene û Çeçen hene Özbek hene vana bi pera dişxulin wan derana yani Çetene û Cerdevanin belê ez bawerim belki şer çêneme serkeve baştire ama ez wisa texmin dikim ihtimala şer didî ihtimal heye ji Rojava ez car carna bi hin hevala re diaxifin li Rojava ne bixwe tu zanî ji vir çend roj berê jî pevçûneke piçûk derketibû nîzîkî Helebê yani tê gotin ku ew kesê ku dibin sebebê pevçûnan alaka wan
به هتشی ناون و هتشی تنه او چته د ناو هتشی دنه دزانی امریکا جی اوروپا جی هتشی دخوازه وان ج سوریه درخه او چته کو به سالانه لترکیه لسوریه جیان دکن بونه خودی هن درفتان نخوازن در بکوین او به تایبتی دخوازن شرکه به کرده را در بخن و پیوستیا هدشی یعنی پیوستیا شامی بوان جاره کدن چه به کو او بکاربن روی درش خواهد درفت نخواه زیده تر بکن دور دا از دخوازم درباره انتگراسیون دا جی گوتن که بیجم بلکه تو جی نرنا خواه بیجید گوتن یا کرد روژاوا خواه نوا سوریه دا انتگره بکه و هزین قصده به نوا ارتشا سوریه دا خواه انتگره بکه از بخواه لدجوه پیویمه یعنی اگر روژاوا خواه نوا سوریه دا انتگره بکه معنی آلیکی دا روژاوا و خواه نوا هتشه دا خواه نوا شامی دا خواه نوا امبیجوه ذهنیت باشکتی بلاغ بکه با آوه یکی خواه بحلینه اف شاشه از بجم اگر همچون بو قصده جی از ولود بجم اگر بیویستی به انتگراسیونه که همه دوی حتی شخواه روژوا انتگری سویی اف پر مهمه یعنی وقتی گفت اساس ذهنیت نهال روژوا حتی رونشکاندن ذهنیت که رخنه مهبنجی ذهنیت که کم زیده دموکراتیکه لیبلی دناوا حتی شده دناوا ریوردیا شامی دا او کمانیا ذهنیت دموکراتیک جی مروف نکاره ببینه بلی اکر دویجم اگر پیوستی به انتگراسیونه که همه دوی ارتشا گشتی یا سوریه خالگوری قصدی انتگره بکن و ریوبلیا هتشه یا شامیجی خالگوری ذهنیت دموکراتیک یا روژاوا انتگره بکن ولو daha باشه بله راسته یعنی اگر گوری روژاوا ذهنیت روژاوا منطق روژاوا انتگراسیون چه به چه به göre ona چه نامه çünkü انتگراسیونش فهم نکن چما چه نامه انتگراسیون روژاوا دخوازه بشه بله هر کس به رنگ خواه به دنگ خواه به شکل خواه به دخوازی خواه جیان بکه یا وانا دخوازن دبیر هر کس وکی ما بفکره هر کس تنه بد تنه اوامه عقل مزینیت ama mantıklı ve düşünce mehebe evci mümkün ne yani yeki de azadiya gela hamu heye yeki de ji yekiti heye yani bir tane es yani es çibejim ev jolani zihniyet taviçi ve hamu bibin jolani evci ne mümkün az vrada ne bavarım yani be jolani ve ama şami nameşe eğer فکر و رامانا روژاوا یا سدگی ام بیجن انتگراسیون چه به ملت سوری هموی راحت به آزاد به و کیده چه نابه ممکن سپاس دکم که من درست حیا جاره کردن بمینه خوشی را اولین هجا تماشاوانین برومت ما برنامه که روژر چکر حیا جاره کردن بمینن خوشی ده سلام و حرمت